So we cleaned up so flag hosting a message घातले आम्ही but म्हणजे पंचायत रेडी जातली बाहेर तारखेमुळे so through them we will invite everyone and we will do that but after that we have proposed 5 lakes as of now under this scheme to develop the lake. One is this one. So the idea is to invite the locals, invite NGOs, invite farmers, invite everybody. Invite people who love nature, who wants to protect nature, and let me know whether how we should develop this. Only this, I am not talking about that side. That topic we will keep separately, independent by itself. We will discuss. But today's discussion is only about how do we beautify this. And I am of the opinion that if everybody agrees, we should cultivate this. Definitely. Whatever is the cost of cultivation, let us put it down. Let's pick ki त्यातून जायचं like kopla adra करू आता किती करू आता if nobody knows who's it. Whatever पैसे येतात ते एक करपाचे आणि then you beautify this. Whatever we do, sir, we should keep in mind that the supply of the water to the field is not hampered. 100%. 100%. Another thing, the strengthening of this sluice gate is required. Okay. Because we cannot build it without strengthening right now. Okay. Another main issue here is the flooding of this place. You build a lake, this place gets flooded. So raising the level of this road is very essential in the interest of the farmers. And I will not talk about the residents. I don't know what they are doing now. Okay. So now tell me something. First of all, आत्मा की एक system. I don't know. in 5 thing आहे. या उदो थिंग होता. Correct. So आम समज हे बांधताय बरे भाषेन. हातरानी without concrete. Okay, without concrete. जाल्यार ही वाट एसकोन आहा तशी सोडपाची नॅचरल. ते वाटीनसून ही ती एक वाट दिसते पडा. आणि हुच्यो वाट आहे. ही ती वाट एक दिसते पडा. उदकाची. मेन वाढ ते तेच वाला. तालपट्टी So यो सगळं नॅचरल वाट सोड. जरी तरी धाकटेसे कल वाट घाली. कळलं? हातरांचे without concrete. We managed to do that. And that side everything. And then beautify the whole thing. And this road has to be broadened. This road will be broadened. Okay. Now the whole idea is we plan to probably if you all want we can do 2-3 मध्ये अशकोन मुंटिगान एक मोठा bird resting area आणि उदो बी another beauty. And then lights all over and people could walk and go back on the road. Walk and go आणि उदका वाड असतली लोकांक कोणा जायचं आमी ही शेत रोईन करूया. So the entire place looks good. सारकें आहा न्हू मागीर अमृत स्कीम म्हणून आहा त्या स्किमीचे बरें असेंब्ली हांवें 5 नांव गेल्लीं म्हणजे 5 नांव गेल्लीं म्हूण ती 5य मुगे ती थोडी दे वील ब्युटिफाय एंड गेट इट क्लीन्ड अप आनी बांदपाची सो हिंग हें बांदपाक कितकोन बांदपाचें दीस इज जस्ट अ फर्स्ट ट्रायल तें बांदप जातलें मे बी नेक्स्ट इयर बट 100% तुमकां जाय ते भशेन जावपाक मागीर हाडपाक पडनाका सो माय होल थिंग इज वी वील अवॉयड एंटायर टोटली 5 बरें कॉन्क्रीट अवॉयड करपाचें Betna. This is the proposal what I have told you. I will design this and I will put it. But तुमगे कित मोती है ना ते तू मात सांगोजे कित गोरवां देवपा वाट की करपा 2-3 वाट करपा जाय गोरवां देवपा गोरवां वाट करपा फ्लो देखो सर इसको तिकोन करपा सो दैट इज द होल थिंग बट हे शेत न्ही हे शेत आज आम्ही कोलवा टँक कंपो तोड्या ह्या जाग्यार आमी सगळे उबे आहाय अमृत सरोवर मिशन जे आहा त्या मिशनाचेर आमी 2 तोडी 15 ऑगस्ट आज पहिले साफ करपाचे हे थारायलां आनी ऑलरेडी आमी हे कंपो तोडे साफ करून रेडी दवरलो आहा हेजे जे फायन ट्युनिंग आहा हे फायन ट्युनिंग करपाक आमी लोकांक उलो मारलो हिंगा लोकल जे आहले तांकां फार्मर्स आहाय आनी हिंगा लोकल आहाय सो हे लोकलांक आज आमी डिस्कशन केलां आनी म्हाका दिसता हे डिस्कशनाचेर मागीर आमी फ्लॅग होस्टींग 15 ऑगस्टाचेर सगळ्यांक आपयन फ्लॅग होस्टींग करतलें हिंगा हे फ्लॅग होस्टींग जालें म्हणटरी हेज्या मुखार हे तोळे कितकोन ब्युटिफाय करपा जाय इन द नॅचरल वे उदकाची व्हांव आहा तो व्हांव सोड जे आमगेले पॅडी फिल्ड्स आहाय हे पॅडी फिल्ड्स कल्टिवेट करपाक कितकोन प्लॅन करपा जाय हे प्लॅनिंग करपा मुखार डिस्कशन आमी कॉमेस करतले दीस वॉज द प्रायमरी मीट सो हे प्रायमरी मिटासून आमी आख्खे गांवच्या लोकांक डिस्कस करून हे अमृत सरोवर मिशनाचेर हे तोडे आमी ब्युटिफाय करपाक मुखार गेले सो आय थिंक दीस वॉज द होल आयडिया टुडे to tell everyone that we are going to have this project and we are going to beautify this place. तुमगे जी सजेशन आहे तुमचे जे भाशेन जाय हे केलोलें तुमकां कित नाका केलोलें ह्यो सगळ्यो वस्तू तूं म्हाका सांगून दिच्यो पंचायतीन तुवें सांगून दिच्यो
आणि त्या प्रमाणे आम्ही सगळ्यांक बराबर घेऊन हे तळ ब्युटिफाय करूया, हे सगळ्यांक बराबर घेऊन एनवायरमेंट फ्रेंडली नॉन कॉन्क्रिटायज्ड मोड ऑफ ब्युटिफिकेशन आम्ही मुसदा गोंय दाखोवपा आहाय ते आज आम्ही कोलवासान दाखवूया. आमच्या MLA सांगला from the NCC. So we are very happy that he is taking this initiative, Amrit Sarovar project, to deweed this whole lake and build without concretization. So the natural beauty and the natural banks will be maintained properly and the entire area will be beautified. So he is taking us, the farmers also, the local people into confidence. So there should be no agitation or something which stops this, which is into good initiative, good mind, and we all happy about it, about this project will be done in coming future. Thank you.